turabasuje cyane kandi tubifurije ibihe byiza mwe mwese mwahisemo gukurikira amakuru ya Igika TV Rwanda. Njye nitwa The Fresh, aka nakanya tugarutse ngo tubagezeho amakuru agezweho muri aka kanya. Amakuru yacu araza kuza kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Turaza kubabwira ko Gasabo umurwayi akurikiranyweho icyaha cyo kuba yarishe umurwaza we. Turaza kwerekeza muri Kongo tubabwire ko ingabo za RDC zatangiye guhunga Minembwe. Tutari twava muri RDC kandi turaza kubabwira ko umutwe wa mama 23 wasabye ko abaturage b'i Bukavu bakwishyiriraho abayobozi ubwabo nyuma yo gufata uyu mujyi. Aya makuru ndetse n'ayandi reka tugaruke tuyashyirambura mu buryo burambuye. Ibuka gukanda subscribe kugira ngo ukomeze ubone amakuru agezweho ku gihe. Ikaze mu makuru ku buryo burambuye. Amakuru yacu reka tuyahere mu karere ka Gasabo aho umurwayi akekwaho kwica umurwaza we amuteye icyuma. Umugabo witwa Uwimana Damascene wari ufite imyaka 42 yishwe atewe icyuma n'umuvandimwe we witwa Bumugisha Jean Marie Vianney wari umaze iminsi avurizwa mu ivuriro ry'umuvuzi gakondo. Ibi byabereye mu karere ka Gasabo mu murenge wa Bumbogo mu kagari Kangara. Ni amakuru yamenyekanye ubwo sitasiyo ya polisi ya Bumbogo yakiraga uwitwa Hakizimana Jacques wari umwe mu bari barwaje Habumugisha, avuga ko yishe uwo bari bafatanije kumurwaza. Bose uko bari batatu bari abavandimwe, bivuze ko bari abarwaza babiri barwaje umuvandimwe wabo wari ufite ikibazo cyo mu mutwe. Bivuga ko uyu murwari yari yarivurije mu mavuriro asanzwe ariko biranga. Kuwa 7 Gashyantare 2025 bamujyana mu ivuriro ry'uwitwa Habumugisha Pierre uzwi ku izina rya Putin baturutse mu karere ka Bugesera mu murenge wa Juru. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu mujyi wa Kigali CIP Gahonzire Wellars yabwiye ikinyamakuru Igihe ko wari urwaye yateye icyuma wari umurwaje munsi y'ugutwi no mu gatuza ahagana ku mutima ahita yitaba Imana. Uyu polisi yagize ati polisi ku bufatanye n'izindi nzego nk'urwego rw'ubugenzacyaha twahise tugera ahabereye icyaha dusanga Uwimana Damascene yapfuye kuko yari yamaze guterwa icyuma. CIP yavuze ko uwakoze iryo bara yari amaze igihe avuzwa uburwayi bwo mu mutwe mu mavuriro asanzwe ariko byaranze ku buryo urupfu rwa nyakwigendera rwafashe kure nk'impanuka yakomotse ku muntu ufite ikibazo. Habumugisha yese ajyanwa mu bitaro by'abafite ibibazo byo mu mutwe bya Karayesi Indera, mu gihe umurambo wa nyakwigendera wahise ujyanwa mu bitaro bya polisi ku Kacyiru. CIP Gahonzire yihanganishije umuryango wa nyakwigendera, yongeraho ko nubwo turatsinze yari afite ibyangombwa byo kuvura ariko agomba gukurikiranwa kukuba yaracumbikiraga abarwayi kandi byo atarabyemerewe. Mu gihe ubuyobozi bw'umurenge wa Bumbogo ko bwavuze ko iryo vuriro ryabaye rihagaritswe by'agateganyo mu gihe nyiraryo akurikiranyweho gukora ibirenze ibyo yaherewe uruhushya. Amakuru yacu reka tuyakomereze muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aho ingabo za RDC zivugwaho guta urugamba zikirukanka amasigamana. Ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zibarizwa mu mutwe ushinzwe ubutabazi bwihuse ndetse n'abarwanyi b'ihuriro Wazalendo baravugaho kuva mu birindiro byabo mu gace ka Minembwe mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo berekeza ahantu hatazwi. Umutwe witwaje intwaro twirwaneho urinda umutekano w'abanyamurenge basobanuye ko izi ngabo za Wazalendo bari kuva mu Minembwe nyuma yo kugaba ibitero bitandukanye kuri aba baturage. Basobanuye ko ibitero byanyigejwe na Vice Guverneur wa Kivu y'Amajyepfo uherutse gusura teritwari ya Fizi na Uvira mu rwego rwo guha abasivili intwaro kugira ngo bazifashishe mu bitero bagaba ku banyamurenge. Uyu mutwe wagize uti icyo gihe yasabye FARDC na Wazalendo guhuza imbaraga kugira ngo batsembe abanyamurenge. Yagaragaje ko ari umwanzi wo kwikiza. Muri ibi bitero harimo icyakabwe mu gace ka Gakenke na Bahima tariki ya 13 Gashyantare 2025 cyapirimo abanyamurenge 5 abandi benshi barakomereka. Twirwaneho yatangaje kandi ko mu gitondo cya tariki ya 14 Gashyantare ingabo za RDC zizwi nka FARDC na Wazalendo bateye Kiziba, Muzinda na Runundo. Uyu mutwe wasobanuye ko hashize amezi 2 Minembwe igabweho ibitero n'ihuriro ry'ingabo iyobowe na Colonel Apollo
Bangaba Michel kandi ko byatumye abasivile benshi bahunga. Izi ngabo na Wazalendo bari kuva muri Minembwe nyuma yaho abarwanyi b'umutwe witwaje intwaro wa M23 bafashe ibice byinshi byo muri Kivu y'Amajyepfo irimo Kavumu, Santere ya Karehe na Minova. Batangiye kwinjira mu mujyi wa Bukavu tariki ya 14 Gashyantare ndetse bakaba baramaze no kuyifata. Amakuru yacu reka tuyasoreze n'ubundi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho ihuriro AFC na M23 yamaze gusaba abaturage b'i Bukavu kwishyiriraho abategetsi. Umutwe wa M23 wasohoye itangazo usaba abaturage b'umujyi wa Bukavu gushyiraho abantu b'inyangamugayo ngo babayobore, nyuma yuko uvuze ko nyuma yo gutsindwa ingabo za leta n'abafatanya bikorwa bazo bamaze guhunga uyu mujyi. Usaba abaturage kwishyiraho ababategeka bitandukanye n'uko uyu mutwe wagiye ubikora mu bindi bice wafashe. Abarwanyi ba M23 baragenzura umujyi wa Bukavu kuva mu ijoro ryo kuwa gatanu, nyuma yuko abategetsi n'ingabo bahunze berekeza mu majyepfo mu bice by'ikibaya cya Rusizi no gukomeza i Uvira. Itangazo Lawrence Kanyuka, umuvugizi wa AFC M23, yasabye abaturage kwishyira hamwe mu matsinda yo kugenzura kugira ngo barinde umutekano. Babizeza ko AFC M23 izarinda abaturage ba Bukavu. Uruhande rwa leta ntacyo ruratangaza ku ifatwa ry'umujyi wa Bukavu. Perezida Felix Tshisekedi wa DRC ashinja u Rwanda ko ari rwo rwateye igihugu cye ruciye mu nyeshyamba za M23. Abategetsi b'u Rwanda bahakana ibivugwa na Kinshasa, bavuga ko iki gihugu cyafashe ingamba zo kurinda imipaka yacyo no kurinda inyeshyamba za FDLR bavuga ko zishobora kwinjira mu Rwanda. Ibyo na ONU yashinje Kinshasa, ariko nayo igahakana ko idasanzwe ifatanya na M23. Mu bindi bice M23 yagiye ifata nyuma yashyiragaho abategetsi ba gisivile bo kuhategeka. Nyuma yo gufata umujyi wa Goma, umurwa mukuru w'intara ya Kivu ya ruguru, mu cyumweru gishize bashyizeho guverineri w'iyi ntara n'abategetsi bashya ba Goma na komite ziyigize. Umwe mu baturage ba RDC banenze AFC M23 ko mu gushyiraho abategetsi baho igenzura abiha iyo myanya biganjemo abanyekongo bo mu moko avuga ikinyarwanda. Bamwe bayinenze ivangura mu gihe nayo ivuga ko irwanya ivangura. I Bukavu, umujyi ufite komine 3: Bagira, Ibanda na Kadutu, ukaba n'umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyepfo. Kugeza ubu ntibabikoze nk'Igoma, ahubwo basabye abaturage kwishyiraho abategetsi babo. Ntibizwi neza niba ibi bakoze i Bukavu biri mu kwirinda ko bamwe mu banyekongo bongera kunenga ivangura. Niba hari abo bazashyiraho nyuma cyangwa hari indi mpamvu. Basabye ingabo z'u Burundi gutaha. Hagati aho kuri uyu wa gatandatu umujyi wa Bukavu haranzwe n'ibikorwa byo gusahura byibasiye amaduka, isoko rya Kadutu, ububiko bw'ibiribwa n'ibigo by'ishami rya ONU yita ku biribwa PAM, n'urwengero rw'ibinyobwa ahazwi nko muri Brasserie nk'uko abahatuye babivuga. Mu itangazo rya AFC M23 basabye ingabo z'u Burundi bavuga ko ziri mu duce twa Nkomo, Nyangezi n'ikibaya cya Rusizi gusubira mu gihugu cyabo ako kanya. Uyu mutwe uvuga ko nta mpamvu isobanura impamvu izi ngabo ziri muri RDC Congo. Ingabo z'u Burundi ziri muri DRC Congo ku masezerano n'ubufatanye mu bya gisirikare byumvikanyweho n'abakuru b'ibihugu byombi, Tshisekedi na Evariste Ndayishimiye. Nyuma y'ifatwa rya Bukavu ntibizwi neza ikigiye gukurikiraho. Hagati aho ikibazo cy'intambara mu burasirazuba bwa Kongo kiri mu bizaganirwaho n'inama rusange y'umuryango w'ubumwe bwa Afurika iteraniye i Addis Abeba. Uyu munsi imiryango y'ibihugu byo mu karere n'abahuza muri iki kibazo bakomeje kuvuga ko aya makimbirane azakemuka gusa habayeho ibiganiro by'impande zombi. Njye nitwa The Fresh, komeza ubane n'amakuru ya Igika TV Rwanda, kanda subscribe kugira ngo ukomeze ubone amakuru agezweho.